Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat. Jaratkan Allah Taala özü taza zat. Bardıq ayıplardan, kemçiliklerden taza zat. İslam dini Allah Taala adam balasına bergen din, bul da taza din. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den taza jürögüne düşkün Kur'an-ı Kerim. Madaniyat tazalıktan baştalat. İslam'dağı kançalık tazalıkka göңүл burulgan, bir dağı başka dinde bunday burulgan emes. At-tuhur şatrul iman dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul tazalık imandın jarımı dep koygan. Biz özümüzün sabagыбыз jaratkan Allah Taala kayсыл amaldan razı bolot dep, oşonun birösü tazalık. Tazalık kayсы dese, mına adam balası gün sayın biz süyleybiz, gün sayın tamak jeybiz. Adamdın uşul oğuzunun tazalığı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak koldangan. Misvak bul tiştinle tazalığı emes, jalpı jağ, til, tamak, tiş, oğuzdun içinde kança nerse olsa, oşonun bardığın tazalığı. Mınaki, 14 kılımdan burada tazalığa uşunçalık göңүл burulup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "As-sivak yutayyibul fem ve yurdir Rabb." Bul misvak koldonu adamın oğuzun taza kılat eken, jana Allah'ını razı kılat eken. Uşuga çeyin aytım. Misvak koldonup namaz okulgan. Bul namaz misvaksız okulgan namazga karaganda 70 ise soğuğu köp eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Egerde men ümmetime maşakkatlı olup, kıyınçılık tudurubaganda, anda men her bir tarat alganda, bir rivayatta her bir namazda misvak koldonunu men buyurmakmın deydi. Buyruk berip koymakmın deydi. Bul misvak жалгыз эле daarat alıp, jolboso namaz okugandары учурда эмес. Kur'an okuyayım degende dagы misvak koldonu var eken. Tamak jegенден кийин dagы misvak koldonu var eken. Ayşe radıyallahu anha ene öz aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem үйгө kirgende misvak koldanat eledi. Kede adam göbürök süylөгөндө jagımsız jıt çıkıp kalat. Kede göbürök unçukpay turup kalganda dile jagımsız jıt çıkıp kalat. Mına oşo nerseleri tazalap, tazalıkты getiriyor, tazalık alып kelүү, uykudan turganda, Kur'an okuganda deyt, daarat alıp atkanda, tamak jegende, jana başka uşul nerselerde misvak koldonu mustahap bolup eseptelinet deyt tugandar mına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tahajjudga turganda dagı misvak koldanat ele deyt. Mına misvak koldanat ele. Tahajjudga turganda misvak koldanat ele. Misvaktın faziletini aytıp, bul bardıq paygambarlardan gele jatkan 10 fitrat dep koyat. Oşonun birösü misvak dep. Demek bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de sünneti emes. Adam aleyhisselamdan tartıp Muhammed aleyhisselamga çeyin kança paygambar ulu zatlar ötse, oşolordun bardığın sünneti ekende. Misal tırmak aluu, sakal koyu, adam balasın mınake koltuk, jana kindikten aldındağı tüktörді tazalap, bulardın bardığı bizim tazalık tuğandar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunçalık tazalığa göңүл burup, sahabalarda dağı Cuma sayın sözsüz toğluk juunup gusul kılıp turula deydi. Cuma namazga özgönçö, Cuma güngö özgöçö, toğluk gusul kılуу özünçö sünnet bolup eseptelinet tuğandar. Atır sevini özünçö sünnet bolup eseptelinet. İslam dini şu tazalıkka çakırıp, mınake misvaktın faziletlerin inni üçün aytып atабыз. Tuğandar bol dinimizdin talabı eken, dinimizdin çakırığı eken. Görüyorsunuz, biz buga dagı göңүл buruşubuz kerek eken. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala menen
Albatta ошол Qur'oni Karimini окуп, дуа кылганда эмне үчүн Алла Тааланын разы кылат деп айтып атат бул. Алла Тааланы разы кылат деп. Оозду тазалайт, Алланы разы кылат дейт. Алла Субханаху ва Тааланын разычылыгына бул себеп болуп атат. Анткени уламалар айткан, мисвак оозду тазалан себеп. Ооз бул зикирдин жайы экен. Алла менен мунажат, сүйлөшө турган бул жай болуп атпайбы? Демек ошого разычылыгына себеп болуп атат. Алла өзү чырайлуулукту жакшы көрөт, тазалыкты жакшы көрөт Алла Таала. Ошондуктан кайсы нерсе тазалыкка себеп боло турган болсо, Алланын разычылыгы бар экен туугандар. Жараткан Алла Таала баарыбызга исламдын тазалыктарын эске алып, чакырыктарын аткарып, арасында ушу мисвак колдонуп, онго Алла Таалам өзү тоофик берсин. Алымдар жазышкан, мисвактын 70 пайдасы бар деген. 70 пайдасы бар дейт. Ошонун бир пайдасы бу дүйнөдөн өтүп баратканда Алла Таалам ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасын айтууга дагы насип кылат деген жерлери бар. Ал эми мына наркотик деп коебуз, наша колдонуу, бунун дагы ушундай бир өтө көп зыян, өтө көп жамандыгы бар экен. Бирөөсү дүйнөдөн кайтып атканда калима насип болбойт дейт. Ла илаха иллаллахны айта албай калат дейт туугандар. Демек мына мисвактын ушундай чоң улуу пайдалары туугандар, тишибиз дагы бекем болгону, ашказанга дагы, какырыктын балгамдан чыкканы дагы, адамдын көзүнүн ачылганы, намаздын сообу, тазалыгы, бардык жагын карай турган болсо. Албетте колдонуу маселеси кандай? Колдонуу маселеси тишти моундан да колдонсок болот, узунан туурасынан дагы. Бул капталдан да экөө тең бар. Бул жактан да колдонсок болот. Жаактарга көбүнчө тамактар чекелерине калып калат. Жаактар өзүн, тилдин өзүнө, тилди дагы. Ошо наркы алкымга чейин тартып демей кылынат. Ошол жерде какырыктар чыгат. Адамдын ашказанына, көңүлү ачылганына, ушунун бардыгын, аппетитин ачылганына чейин, ушуга чейин чоң пайда. Албетте мисвактын өзүн жакшы тазалап жүрүш керек. Кайра мисал өзүн кыркып, колдонгондон кийин кайра кыркып, эскиргенден кийин кыркып тазалап жүрүш керек. Амин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.